Waislamu mtapie makofi anakuja kuuliza. Huyo mama wa Charaze, huyo mama. Kwa swali lake moja tu, wape tu swali ndogo. Uwa zile swali zako ngumu sileti wakose takujibia swali ndogo. Asante sana, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tuna swali ambayo tunataka kuuliza kwa sababu ya somo ambayo Waislamu walituletea. Wanatuuliza ati ingomoko y'ubukristo au yo kubatizwa. Abakristo ni baba batizwe ingomoko yayo. Nataka sasa kuuliza swali hapo. Mama basi kibazo. Katika kitabu cha Mathayo. Muri Mathayo. Baba Mathayo 28. Mathayo 28. Chukua 19 yake. 19. Anzia hata 18 ili tuulize swali hapo. Yesu arababwira ati naho ubasha bwose mwijino mwisi. Nuko nimugende muhindura amahanga yose kuba bigishwa. Uwizera abatizwe. Ubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Ubeni kumwe namugeza kumwero wisi. Nataka Waislamu wakija hapa wanaambia haya maneno Yesu aliyasema kwa mamlaka ya nani? Kwa sababu wenyewe wanasema kwamba Yesu kitu chote anakifanya kwa mamlaka ya Mungu. Sasa kama Yesu anakifanya kwa mamlaka ya Baba, nimba Yesu avuga ku bushobozi bwa Data. Haya maneno aliyasema Yesu yavuze. Enendeni mkawabatize. Tena wabatize. Kwa jina la Baba, jina la Data, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Mwisho mnaambia ni ya kweli au ni ya uongo? Mwisho mwingine ya maja. Ni ya kweli au yokore na yoweshi. Yesu yavuze. Alisema kweli au ni mongo? Niga Yesu yavuze ukore cyangwa yavuze kinyoma. Yesu alisema habari za kubatiza. Kuko yashizemo amajambo yo kubatiza abantu. Sasa kama Yesu alisema uongo sawa, okay, mtuambie alisema uongo. Na kama alisema kweli tubwire yego yarabishi. Sawa. Hiyo ndio swali ninayo. Nicyo kibazo mfise. Baba, chukua ihumvikanye ubundi bwo ni kuvuga ngo yego cyangwa ingo umuhe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubagabo biranse, mubagabo bimaze kwanka, ngabo baritabaje. Muguwo mwitabaje Alhaji ingo we muba mu karitiye ingo haji ingo libata umudamu none abo wabasuzukuza. Bone abagabo bane nuje wa gatanu. Allahu akbar. Urahawe ikaze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama ndashimire mu pastori kazi avuye hano ariko sinogera mukosenzo kwa mambuga bisha kumusi imeruka. Eko ko mugore guhagarara imbere y'abagabo uremera Bibiliya se? Cyane warayisuzuguye ucuza kubariza muri ya Bibiliya nyene utanayemera. Timotheo wa kabiri, Timotheo wa mbere. Timotheo wa mbere 2:11. 2:11. Inyandikira giriti igira gwiki. Umugore igatekereje. Abagore bige batekereje cyara abagabo bakwigisha wabasuzuguye no bataye muhirugumaha. Ariko sinkundira umugore ko yigisha cyangwa ko aganza umugabo. Ngabo yabaganjeje. Jena urabise umugabo ntibazo n'umugabo. None byagenze uturagurutse umugore wicaya. Nyimba byo kuri mwemera Bibiliya yayo. Ni ngorane gusa kabisa kanigire ukibaza bajije. Acarabaza ati Yesu yigishije ati asoma Mathayo 2:19. Satire nyandiko. Mathayo 2:8. Murongo w'19. Murongo w'19. Inyandikira giriti. Igira gwiki. Igiriti. Nuko nimugende. Ati nuko nimugende. Muhindura amahanga yose abigishwa. Muhindura amahanga yose abigishwa. Mubabatiza mu izina rya Data wa twese. Ya Data wa twese. N'ijy'Umwana n'ijy'Mpwemu yera. Mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Yego. Mbe ndi kumwe namwe gushita ku muhero wese. Kwanza ngaho cyambere hari ikosa. Ikosa rya mbere ni iriye. Nyimba Yesu yabwiye Timotheo mu izina rya Data n'ijy'Umwana. Wumva mubatiza umwe wiwe? Eka. Nawe ijy'Umwana yabatizwe cyane. Yesu bwiwe. Hageze ku jy'Umwana yari gande. Yacaca kujyane. Sasa igituma niye ndikatariyo si yonyine Yesu yabeshe.
umva n'iyindi Yesu yabeshaho nyine 16 2:8 wagezeyo niyo ndi niyuri 16:8 Matayo avuga gwiki ndababwira ukuri Yesu harimo n'iyindi yabesha pano yo gusa Yesu ati ndababwira ukuri muri aba bahagaze hano ngo muri aba bahagaze hano harimo bamwe batazobona urupfu gushita aho bazobonera umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe ikibazo abariho mu gihe cya Yesu no munsi bari barahari bakiriho abantu babonye ubwami bwa Yesu agarutse ninde nande bose barinze bapfa base basekuru barahona batabonye sagize gute ataje bahindanya ubu inyandiko yaheze ni sawa inyandiko yaheze reka kweri kubari n'ikinyoma Matayo 26:3-9 2:6 ndavuga ko itari bwayimari safi kabisa inyandiko iramubwira iti naam ariko ndababwira yuko uhereye none nazokongera kunywa kuri izi nzabibu zanyu yego ugushitsa kuri wa munsi nzosangira umutobe wazo musha muki mu bwami bwa data mugabage ngo ni mu bwami bwa Yesu ati oya ahubwo hari ubwami bwande bwa data reka dusuzumire iyo nyandiko batanze ni ya Yesu cyangwa n'abanditsi mwishire ngo manye mu byazo umusaruro ibatisi kweri kabisa reka dusuzumire inyandiko iyi ni y'ukuri cyangwa ni ikinyoma reka tubarize Katolika yo yabasumije ku kwandika Bibiliya yo yatangiye kuzana ibitabo iyo nyandiko iti muri Katolika Injili ya Matayo yahereye ku murongo w'10 baca bandika gwiki umusozo w'injiri yose umvise aho yahereye ku murongo w'10 umusozo w'injiri yose ibyabanarije munsi byose nibyo bongeyemwo ntabwo ari injiri ku murongo rero w'11 ariho hari amakuru y'ububeshi yadusomera batubwiye bati ububeshi bw'abakuru b'abayahudi bo bafunze ukubatizwa twebwe twereka ibwirizwa Imana aho yashinze itegeko atehegenda Yohana ugire gute ubatize acavuga ati iyo umuntu yatumwe n'Imana byose itakora ababikuye kuki ngo ku Mana reka ndamwibariza akabazo k'ubwenge ndabe kurya ari umumenyi Zaburi 5:1 ngo uyu muntu abaye intumwa y'Imana ngo ibyo akora byose aba yabitumwe n'Imana je banteye n'ikigongwe ishitse ngaha namaramaye inyandiko igira iti igira ngwiki iyi Zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi ni Zaburi ya Dawudi yanditse hamwe avugishwa n'Imana Natani yaza kuri we Dawudi amaze gusambana na Batisheba kuyu nawe yari umuvugishwa n'Imana agasambana byose byavuye ku Mana yari yatumwe n'Imana gusambana ubu rero gusambana nta ngorane kuko byakozwe n'intumwa y'iki y'Imana ku bwenge bwa Fideli urumva mu mutwameze neza yavuze ngo iby'intumwa y'Imana byose ikoze ikibazo kihari Yohana niwe yatanguye kuza batizande Yesu siko muvuga niko bavutse mwe niko mutubwira biratangaje kubona wo batiza umuntu utamuzi ibaze ko batiza umuntu atawuzi Matayo 11:2 Matayo 11 umurongo wa 2 inyandiko iragira iti igira ngo iki muyumve neza ngira nayo bazi hagira ati ariko Yohana ari mu nzu y'imbohe Yohana ari mu gasho bamufunze yumva ibyo Kristo akora aca yumva ibyo Kristo akora atuma abigishwa be kumubaza ati atuma abigishwa be Yohana genda mumbarize uti mbega uri wawe ndakwiye kuza cyangwa twitega uwundi ubu kwendo banarakubatije hari yaziri batisi nitwe rikava mu ijuru uyu ni umwana wanjye ngo ndakampimbara sinyamumenye n'igitangaro cyakoretse kivuye mu ijuru ugaca uri mu gasho ugacuma ngo uri waba ndakwiye kuza ngo cyage twitege ubundi waramubati ukanamubatiza icyo rikava mu ijuru ureke ibintu by'itekamitwe mwigisha abantu ijambo ry'Imana ngira niyo mpamvu yacyajya mu gaco Yohana yamukira n'umutwe mw'ibohero ntiyigeze asubira kubonana n'uwo Yesu kweri yamubatije ari umuzimu tubwire ni umuzimu tutakubatiza Yesu aba ni ngorane gusa ngaha ni ibibazo gusa ibi ni ibibazo biri mu mitwe y'abantu kweri twereke mu mabwirizwa y'Imana ahantu Imana yavuze iti we Yohana genda ubatize ahantu Imana nizishaka ibyo gusiramugwa inanirwa n'ibyo kubatiza cyane murasoma Bibiliya wanyereka gusa ati hari ahantu Imana yabwiye abantu genda mubatizwe gusa kuko niyo umuntu agutumye nawe wari chef de zone yatumye hano aragenda kwibwirizwa shingiro akamenya ati iri nina rirenga ko hariho bose atakumana kweri twerekera Imana yabwiye Yohana ati genda ubatize abantu nagutumye uri ntumwa
ututwereka ati yamuheye bitangwe itariki abitumwe umunsi uyu tuje tubatizwa rero mutuzanire guteka mitwa mutuje kubatizwa ububeshi bw'abakuru b'abayahudi aho muri dushe twamaye. Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana. Bibaye aramazi. Oya ubu ngomba mpime tubatizwa misi yose. Uko bemera Bibiliya ngo yige uyimba yitakeneye kwiga ngo acigire muhira. Nubundi reka suzugura abantu babagabo turaba. Mwarimu urahawe ikaze. Nimba abiwa numubakinyiza sawa umunsi mwe barazanye icyo kigwa nuno munsi bakikizana barabizi ko batopima kukizana aha ibyo bariko barabivuga barazi kubera ko bataza icyo kigwa niba gikenera batubwira icyo tugihindure dushira icyo barakizi ariko rero cyahijya ahubwo cyahijya reka rero dutangure tumwishure cyangwa shikano avuga ko yishuwe cyangwa atishuwe. Karibu karibu ushikirano kugira ngo uvuge ko wishuwe cyangwa utishuwe. Mumekaba karibu. None murababaye ko tuje kubakubita. Tekana rero dufyonde. Sasa uyu wewe aguye mu mazi atazi n'abarute na mutego batize. Wumve ikibazo, subiriramo ikibazo. Niyica tasubiramo ikibazo cyo mwarimu. Ikibazo Yesu aravuga ati nimugende muhindura amahanga yose. Muhindure amahanga yose. Bizera abatizwe. Bizera abatizwe. Ninabivuze Yesu. Uyu mugabo atabati Yesu yarabeshe basi. Waislamu Yesu numubeshi bazamura amaboko n'imbeshi. Waislamu wemera ati mugati Yesu Isa numubeshi. Waislamu mukufuru. Ibe kufuru. Yesu numubeshi. Mukubaliana na mwalimu. Mwemeze n'umwarimu Yesu numubeshi arabesha. Barabivuye baramwangi. Waislamu Yesu numubeshi. Mwabonye ikibazo none abaye ko turavugana. Promesa mwarimu bivukinga. Oya ngo yabajejewe ni wamwe kutemba pesa mubeshi jewe Imaramara ne pe Imaramara Yesu mubeshi tumini tena korowari Yesu mubeshi abayahurayo pitatubugiye ku bayahurayo tunarimo kane soba wumve 19 malaika akasema, malaika anavuga, hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako nikupe mwana mtakatifu. Korowani tati malaika yaje kwa Maria mugati Maria uzobyara umwana mweranda. Uyu mugabo aje gucumuza abayisilamu umubeshi. Korowani tati numweranda uyu umubeshi. Ngiye mu bindi urabona abagabo ikibazo cy'abagijwe sawa. Aya majambo Yesu yavuze na yukuri sayukuri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hao watu sijui. Sasa mimi nataka niweke mambo sawa, alafu nirudie. Huyu brasa hajasoma. Mimi sasa mbali kaka. Nataka Waislamu tukubaliane, amesema maneno haya ya Yesu ni ya uongo, Yesu mwongo. Kwa Yesu ni mubeshi kwa matanya ya Waislamu wasa tulimera imisigiti buve na bari mwanyu babashehe yuko mwebwe mwajanga mutuka Yesu mubeshi. Yesu ni mubeshi. Nije singe ni mubeshi sumubeshi. Abayisilamu bemera ko Yesu ari mubeshi amaboko hejuru. Baba abakanyura umugabo amaboko bose bavuze ko yababeshe kabisa. Reka tukora ukuri wase nitwajenja kugirimira nico vuga ukuri. Manika amaboko rone kugira mu muna matama manika urasi neza kwesa tari mubeshi ngo mujaga bani manika amaboko muvuge kwibindi ariko nuba twaru iki ari mubeshi aba ninga
kugandagira bitabo byo bari abagabo ko bavugira no mu rufuri manika ukuboko ukayikuboko hejuru manika n'uyu mu mutima sibyo cyendeka no kwiga kuko nigishije mako badatahura reka kida mugakiza cyangwa ngaha nyene wa Islam ikigo cyabagitwe Yesu ati nimugende muhindura abigishwa bose kwabigishwa bande mubabatiza swali ibi Yesu yavuze mwege muvuze ati nukuri nukubesha ndakene rero ko mwamukomeye abashi yavuze neza mu mwagera yandi Yesu numubeshi sumubeshi kinya raba baramara ndabaze baramara mayeni bamarama baramara mayi baramara mayeni bamarama baramara mayi baramara mayeni baramara mayi Matayo 3:6 Jambo ry'Imana ravuga gutya ari kumusigiti Yesu amaze kubatizwa amaze kubatizwa acha va mu mazi arate kugira gute kubatizwa Yesu arabeshe yagize gute ntiyabatijwe kuvuga yiki iwe ovyo narambaza niko twamubajije wene yavuze ko Yesu ari niko twamaze ikibazo tumubaza ati aya majambo Yesu nayukuri sayukuri jewe uyu namutekereye cash undi cash n'uyu nambaze ubunyene tiktak cash ikibazo cyatari ngaha twemezanya wa Islam mutwumva abagabo barisha batike yabo babibujumbura abandi mu kibitoki baje kwanga ko Isa Yesu numubeshi muri amarabyo Yesu numubeshi oya ovyo atoya ingore ikibazo cyawe na kweli mumukomera mashini haleluya yes babimuye ngo simubeshi kabisa yatubeshe sawa nagenda babwire muze murumviriza neza muze murumviriza cyari ikibazo cyoroshe mwari kwemeranya nawe ati yabeshe Yesu sumubeshi umwigisha wanyu niwe abesha tayari umviriza twebwe abakristo mutekano twebwe abakristo zana ikibazo niduca ku ruhande ikibazo twishura ikibazo bahamagaye ingo muhamagara tubaze tumuyinyishe tumuvugutire inyinshi kwiranye n'ikibazo cyiwe Waislamu takbir Allahu akbar raha sio raha kabisa oya nukuri lindunwa wita nawe uri saraje banzunwe abanditsi banyu nanibo babibakoreye kandi yaragahagarara ku mata bahanyine sindahaka sawa kabisa abantu bari ngaho uri twera turusha ubwenge barana dutanga no gusoma ibyo bitabo alahaji ingo mutunganye utegere neza ikibazo kica utegere neza ikibazo uko ndabazi mwama mutamukwepa ibibazo urahawe ikaze 2008 Matayo nyandikigiriti nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa mubabatiza ku izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushita ku muhero w'isi aho Yesu ari kumwe n'abigisha biwe abatuma kubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera yahagaze hanyine atanga umurongo 12:8 Matayo Yesu yavuze tuti nimuze kuri jawoshe n'abaremerewe ndabaruhura mwikoreze ingata yanje munyigireko ndagomba rero ngaha mu bigishwa ba Yesu 12 ninde muri bo yigiye kuri Yesu arabatizwa ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mpwemu Yera kugira ngo Yesu abatumye bagende gukora nk'ivyo nabyo bagize iki bakoze ubigishwa 12 bigiye kuri Yesu ninde yabatijwe mu izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mpwemu Yera kugira ngo tubone ko bigiye kuri nde Yesu akiyaga ngaha araramika cyane ngo bavuze Yesu ngo mubeshi umwarimu yahagaze ngaha atanga karore ko Bibiliya ibesha mu majambo ya Yesu
Yesu wenyine yivugiye ubwenge ndababwira ukuri. Iri jambo muraryumva? Ndababwire ukuri. Muri aba bahagaze hano harimo bamwe batazobona urupfu gushika babonye umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe. Arabaza ati mubari bahaganye na Yesu ninde akiriho zima kugira bigaragare ko Yesu amajambo yose yavuga arayukuri. Cyangwa muramaze kumva umuntu akiri muzima yariho mu gihe cya Yesu bose baragize iki barapfuye kandi yabasezeranije ukuri nimba yahenze abigishwa biwe baryamanye bakirigwana wewe nawe umukurikira wamwumvise mu gitabo bizogenda gute? Inna lillahi mu bigishwa 12 batubwira ugiye kwesa ngo batizwe. Pena mozi nambira tangu shamoza kuzuba haramera umushatsi. Yego nukuri warigeje uzabiye mwigishwa mana kica oya nukuri kwiba wadusanze na yemwe ingo 12 uzana umwe gusa yakurikiye ibyo Yesu yavuze. Haya Abakari karibu umwishure icyo kibazo abagije mu minota indwi amana bacagaruka mu minota 5 kubaza yuko yishuwe cyangwa atishuwe. Mu mukomera amasha ariko araza kwishura icyo kibazo. Waislamu takbir, Waislamu takbir. Sasa jari kubagiza uyu mwari uno bamukomera amashi. Urumva umwari mabagije rero. Uyu mwari mabati sinotera gasembwa uyu mugabo yavuze ko Yesu ari umubeshi. Ariko muzati nivyo Yesu yaravuze yuko abantu bose babatizwe mu izina rya Data n'irya mu yera. Munyumvirize neza. Urumva umwari ndamukeje. Uyu ati uyu sidamwemera sishikanye nawe kuvuga ko Yesu ari umubeshi. Ariko je ndemeza ko Yesu yavuze ni mugende mubatize mu izina rya Data n'irya mu yera. Ariko ikibazo mfite mu bigishwa biwe ninde yaciye abikora abatizabo niko yabagije kuko wene avuga ati muvyemera yuko jewe Yesu yavuze mu majambo ndi kumwe n'aba bakristo Yesu by'ukuri yaravuze ati mugende mubatize ibi bintu mubigire uko onye. Aravuga ati 11:28 munyigire ko jewe abicoge gute babwigire ko babatize mu izina rya mwemu yera. Niwe mwigisha rero yagize gute yabikoze. Ake numva ko uyu muntu atuka vrema iyo twaronka iki kigwa tugitangura kugeza nk'uko byo bari byiza. Yo mwigisha mbese mu byari kuba ari sawa. Je ndamwishura hao watu wanatatizo na mimi ni mwalimu jamani. Icyakabiri ariko kukubesha koko muraba abantu bahagaze hano nanu ari batazova kugeza babo umwana w'umuragize gute aje nuko abari muri Kristo Yesu na rubanza ruzobatsinda. Icyo kintu niko bitubwira. Reka tubahe mwarimu bayo murongo 11:25 Yohana avuga gute? Marita aramushoye kubitkati Marita abishati bazi ko azozuka mwizuka byo kumunsi w'iherezo. Yesu arababwira ati nijewe kuzuka n'ubugingo. Nijewe kuzuka n'ubugingo. Unyizera iyo yoba yarapfuye azobaho. Urumva ijambo Kristo yavuze kujya munsi. Muri aba bagabo hariyo abazo batazoka kwisha babonye iki umwana w'umuntu aje. 26 Rindira ndamusobanurire ibyo kuvuga ronga bwati umuntu azoma yizeye Kristo. Nibwo azoba yibaza ko yapfuye we wapfuye. Azoba bazamubona vese. Amen. Gute manuka kandi uriho wese anyizera kandi umwizera wese Yesu ntazo kwigera apfa gushika ibihe bidashira wizeye nazo kwigera apfa genda vyize uku zasinzira ariko gupfa ubugingo budahera muri Kristo Yesu. Amen. Tuzomera unyiza ariko muri Kristo ariyo mwizeye ntabwo bazapfa. Rero ikibazo jiwe yishugwe ahubwo umuti umukwiye. Amen. Mu bigisho ba Yesu Kristo
ninde yakoze iki gikorwa twamwishe ubwa mbere yabatije sicyo gikorwa yakoze nicyo nibande bakoze tekana jamani ninde yakoze icyo gikorwa yabatumye sicyo kibazo twabagijwe ngaho ninde yakoze icyo gikorwa babatijwe mu izina rya data rya mwana rya mwemuye sicyo none aha yo nibaza kugeza muri akanya turimeze neza mwarimu twasuye mukandi yibage wahaye watanze komandema no kumwiga twatanze kandi ringira niba dutesha umwanya 11:8 munyigire ko jewe sicyo yego Yesu arabatizwa baza kugira gute bamwigire ko yes none aba bagabo barabatijwe bige kurinde kuri Yesu iri tegeko ritanze Yesu ikibazo ninde wewe umwe gusa wonyeka atabikoze umuntu yavuze ati sindabikora ninde umuntu atabikoze statiko inuma za Yesu kuko zizumwigisha ari Yesu ibyo batumye bagize gute barabikora iyo byari kwandika bikatonda kwa byose ni byari kuzura sina basomye murongo iyo byandikwa byose ngo baca baragenda bafata Mariko baramubatiza baca bagenda bafata Petero baramubatiza mu isengesho ry'umwana baragenda baca bafata ni byari gukwigwa ariko ikibazo nuko ata muntu numwe muri Bibiliya uranyereka igitabo umwe gusa yavuga ati jewe sindabikora ndakwani niba batabikoze ushobati uvuga ati singenda uvuge inde ariko umpati kino musi jewe niba babikora genda bikora uyarabikora unarabikora kubari ngaha munumwa none ikibazo ngiki munumwa za Yesu ninde sindabikora no ninde batijwe ninde yabatijwe munumwa za Yesu mwarimu subira muri Korowani abagabo batwese inyuma Korowani kandi 266 munumwa za Yesu ninde yabatijwe ninde yabatijwe yazati munyigireko nabike kurinde Yesu yabatijwe umve Korowani bayinyesha kwa barabatizwa munyigireko manuka ngaho chatusome washenzi no sio batizwa na barabatizwa umviriza kwanza umuntu wese atabatizwa mu bwa Korowani rumushenzi abikishwa ba Yesu mwana bashenzi ati oya manuka wasiomjua Mungu batazimana waliomjua kidogo tu kama watu hawa bana hila Waislamu kila siku sema Isa ndio watagira gute tabatizwa ukana wati na mshenzi abantu abiko tubabere 10 aliko tuwambere 10 bene data inumwa za Yesu sabashenzi niba tena bashenzi baragize gute barabatizwe 10 rero bene data singomba ko mutamenye yuko basogokuza bose bari munsi ya cyagetu kandi yuko bose baciye hagati ya cyakiyaga kigabanijemo bose barabatizwa basokuza bacu bose sogokuru wanje nubyara papa sibyo kuva kubyara papa gena yitwa nde sogokuru none uno munsi Petero Yohana Yakobo abikishwa bande ba Kristo Yesu ni basokuruza bacu ni basokuruza bacu oya ni bene wanyu wewe muravukana abikishwa Yesu bose bitwa basokuruza bose bagize gute barabatijwe ariko tubambere 10 irimo gushapikani Yesu ngo munyigireko haya mumukomera amashi bose nisigarira zina ngerekana tanya nta numwe abavuyemo uhamagare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nukuri bakunda amashi mugonda hite ko ngo ndi mu muhamashi ndabuze kandi yanze mubwira ngo ndi mu muhamashi ayikaraza none agiye kutavuze ba muhamashi si babonye bavuye ngaha agiye nk'uhushitwe ewe nta kibazo cyayo kubaza aho kwishura Alhaji urahawe ikaze niyo kwishura mugabo mufashe buke buke ndabona ko yari yanashapuye ariko ndagira mufasha buke buke urahawe ikaze 15:14 Matayo. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 15:14 yandikira giriti. Ivuga gute? Nimubareke Bibiliya iti yayindi wemeye ati nimubareke
ni impumyi zijyana izindi mpumyi. Tuza uwa mbere ahagaze bwayigize ngo yabajije muri Matayo 2:8 niho mbarije ibiyiti mubareke bose uko ari babiri ni impumyi zitwara izindi mpumyi. Ni mubareke ni impumyi zijyana izindi mpumyi. Ariko impumyi yojyana iyindi mpumyi. Yabeni impumyi yojyana iyindi mpumyi. Zombi zogwa mu cyobo. Tuza uwa mbere ari impumyi n'uwa kabiri atariki impumyi. Ubonye bagize gute baguye hehe hasi. Ikibazo cyanje nabarije ku murongo nyene bobo bigize ngo nabarimu babajije. Mbariza hajya 2:8-19 nimba Yesu yabwete genda mubatize. Achavuga ngo 12:8 Matayo ngo ni munyigireko. Ndabaza ati twisunze imirongo ibiri mwebwe mwahagaze ngaha mutanga. Twigiye kuri Yesu. Twereke ni hehe abigishwa ba Yesu bigiye kuri Yesu barabatizwa. Jamani yatanze umurongo wapi? Ataraza ngaha ngo umwarimu yahagaze ngaha ngo yavuze ngo bapfiriye ngo muri Yesu ngo Yesu nzopfa ngo nzosinzira ngo hajya Yesu ntiyavuze gupfa. 15:8 Abikorino ba mbere hamagaruke kwibatiza 15:18 15:8 Abikorino ba mbere yandiko irababwira iti ariko niyamara gushikirizwa inganji ya byose 15:8 n'abasinziriye muri Kristo ni 18 kandi kanasangwa bimeze bityo ati bafite niba imeze gutegeza gusinzira muri Kristo kazosinzira uko bagitagenze n'abasinziriye muri Kristo abasinziriye muri Kristo bagutanguriye barayogeye. Uwa Paulo yabyanditse utaranavuka yuko abasinziriye muri Kristo bagize iki bayogeye. Tugendere ku kigo jameni twe twabajije tuti ni yihe nkomoko y'ibatizi kuki mubatiza abantu mwese twatanguranye ngaha batanze ahantu Imana yabwiye abantu ngo mugenda mubatize wapi? Mwabona ahantu Imana yabwiye ngo genda mugire intumwa y'Imana ngenda mubatizwe wapi? Iri rero ni nembentanya byakozwe n'ubukristo kugira ngo bace amafaranga ugenda ubatizwe bazana ikete ry'ibatizi hama bagurira amafaranga ariko niye Imana yabwiye abantu ngo genda ubatizwe. Rwanda duheze ngaha muri kwa yavuze ngo abashenzi ngo nabatabatizwa bantu heze ngo kwa dugusoje tugenda muri Imana inyandiko iragira iti abashenzi ndio watu wasiobatizwa n'abantu batabatizwa wasiomjua Mungu batazi Imana au waliomjua kidogo cyangwa mu bamuzi gatoya kama watu wa bahi n'abantu biki gihugu kama Waislamu nk'abayisilamu tuza asombe rero ngaho atavanga abayisilamu ngo nibo bashenzi batabatizwa. Uyo nuwariko arasobanura isobanuro y'ibatizi mu gahetorero wumve. Inasema katikisimu ya Katolika ibyo bivugwa muri katikisimu ya Katolika. Jamani abayisilamu turagira katikisimu turagira katikisimu kuri page ya 184 fanya haraka soma chini inaendelea. Hayo yote ni uongo. Ibyo byose byo kubatizwa n'ububeshi kubatizwa n'ububeshi agutagaso iturize ngaho none nimba atari ububeshi umwigisha umwe gusa wa Yesu yabatijwe nimba atari ububeshi umwe mwamuzanye wapi? gatandatu implemento maelezo inasema ibada ya kutosa mwili majini ati kugenda abantu babasuka mu mwoga mu mazi ni mfano wa utakaso wao kujitengeneza upya. Inaendelea ibada kama hiyo aya masengesho cyangwa imigirwa yo kubatiza ilijulikana na kutendeka katika dini za kipagani. Ibi ni ibintu bibiri sigwa neza ati byakorwa mu madini y'abapagani. None abagira idini abagira idini abo n'abapagani 11:26 byakozwe n'intumwa imprimante Matendo ya Mitume 11:26 kwizingitira ngo ni umupagani. Inasema hivi Wakristo Wakristo maana yake bisigura wafuasi wa Kristo abakurikira Kristo. Hilo ni jina la kupangwa ati iryo ni izina ryo gupangwa gusa waliolitumia wapagani wa Antiokia. Abapanze abakristo n'abapagani bo muri Antiokia bacha bafata n'umubatizo wao bacha barateranya batavanga abakristo bo babatizwa bya binyenyeri by'abapagani abakorera idini y'ubukiri bacha bazanira n'ibatizi
A'udhu billahi minashaitani rajim. Imani tuinde n'ubukafiri hungo muri. Amin ya Rabb. Waislamu takbir. Allahu akbar. Asante sana.